Alimbek'tin çoğ adam Alimbek bu. Musa'nın balası olup çoğ balası. Alimbek koçkor taban dep duradılar bulakta. Ulakta. Aşır. Dep. Çoğ adam görüp kaldınız mı Alimbek çoğ adamı? Oşol çoğ adam. Çoğ adam niyemile görgön mü? Alimbek çoğ adam boyunca bir kiçini aytıp ketpeysiz mi kıskaça? Alimbek çoğ adamdın. Alimbek, Kızılkaya boyunca Alimbek dey ak gönül bir caka gür degen adam yok hazır. Yok. Al falanca yerde tamaşa olur degen. Vallahi ne bahtı varlardı. Gürdükle de eşit ettiler. Alimbek çoğ adam. Ha. Hemen giyini koçkor de öyle duradılar. Ulakta mı? Oo. Baldarına. O çok aşır de öyle. Ha küçük olsa aşırı olayverir. Taştap aşırıp verir, taştap sorunlar değil. Ha biri aşırıp vergenin katında laf var taştap koyar. Ne değilsin? Balanda açma devey, al sorununu devey. Göndürmesin bu deydilim. Daha kanda hıyaldar olgan Alimbek çoğ adam boyunca. Kaçan kılı bulak bulgandı. Seperbay kaşır, taştap sorun al. Vey. Bir de aşırı verse, katın derdi de laf var taştap koyup da. Bravo. Yengeyi alsın, bana öğrensün özü. Burun bugündörün ayttas diyem ha ulak mı aldağım aldı. Yani turab baba, men aytma. Mınake oşol burunku gündörün aytıp atşat men Alimbek çoğ adam boyunca murunku kişilerge kimge jolukpайын сурагым келет. Себеби ал аксакал ал киши ушул сакалын көкүрөгүнө жайылткан, bir өрөөндү башкарып турган, bir өрөөндүн бии болуп турган bir өзгөчө киши болгон экен. Албетте аккан арыктан суу агат дейт. Балким ошол чоң атабыздын bir неберелериме деп, чеберлериме деп берген балким дуасыдыр. Мына ошонун аркасында кичине болсо дагы элдин кызматында жүрөбүз. Чоң атабыз ушундай болгонбу? Ооба. Элди башкарып, Alimbek öğrenmelik kıyın kişi oldu. Tamaşa olsa bärin çok duvalı eşit oladılar. ушу өтүп кеткенде bir боордо эле bir жылкы айдап кетип атып, же жылкыга барат, ат менен кетип барат эле ушул кар көчкү болуп кетип, ошол көчкүдө калып кайтыш болуп, раматлык болуп кеткен экен. Annene de Çönöy'de. Чөнөйдө. Çönöy'dün arıgın çağıp tazalap çelkege su açkan da. Oşonu görüp geletip şakılda köçkü yetel verip ketken eken. Oşondan hem alıp ketken eken de. Albatta жакшы insandardын bagындай өмүрү кыска болот экен. Nararıktan Çönöy'dü aşırıp çelkege su çıkarılganda. Эми ал убактагы өзүнчө bir тарыхы бар. Ал убактарды мен кайра кайталап сиздердей улуу аксакалдардан уккум келет, билгим келет. Себеби ошолор менен, ошол күндөр менен өзүңө тажрыйба алат экенсиң, үлгү алат экенсиң. Kuday ömrüngdü beret. Tüzele gürever, Allah özü beret. Pende bermeyt. Рахмат. Allah veret. Туура айтасыз. Жалган söylüyor. Bir onu al da var. Özme senende kız. Buna mınday okatın kılasın. Kayırdaki aldamçı. Жалганчыларды көрөсүң мü? Kötüne şımına. Эфирде көпчүлүк көрөт, андай сөздөрдү айтпаңыз. Жүрөт. Рахмат аба, өмүрлүү болуңуз, ден соолукта болуңуз, оорубаңыз. Мына мен Мына үй боюнча bir кыскача айтып кетпейсизби? Мына Сыргабай экөөбүзгө мына караң, 3 ай 2 айда үй бүтүп калды мына. Ушул үй боюнча жаштардын демилгеси, колдоосу менен караң, азыр bir үйдү 2 айда бүтүрүү кыйын. Жаштар берешен колдор бар экен, мына моминтип бүтүп кетти. Bir yağı özün jakşısın. Hemme jakşı olsa hemen çeçağı bana otlayısılar. Jakşı oluş gerek. Туура айтасыз. Elime koçkor deyiverettiler. Koçkor abam деле, чоң атам деле улактык атышапчы. Ya çağı öldürdü.
Убагында улакты чапканда анча-мынчасына алдырбай турчкан го кочкор чоң ата. Koçkorgu aşır deydiler de. Anday hep badasını açtık, çağaptırıp atmen gidigen çok ey. Bizim Kızılkaya Ошол кочкор агама разак аттын жакшы мингизген экен, а? Күчтүү аттар, каерде жакшы күчтүү ат болсо, чоң атама алып барып мингизчи дейт. Ошондойбу? Каерде жакшы ат угулган болсо, ошол жерде каерде жакшы ат чыккан болсо, Ошonu alat ele de. кочкор чоң атам үчүн алат эле. Kuğul жүрүп alat ele. Ошондойду уктум мен дагы. Koçkor kılgan elim be gayrem eli geledi. Туура айтасыз. Atanı kem tartat eken. Апаны тартып калабы экенго. Албетте сонун маек болду. Урматтуу мекендештер, азыр биз кимдер жөнүндө сөз кылып атабыз? Мен Мусанын баласымын. Мусанын атасы Сапарбай, Сапарбайдын атасы Алимбек. Алимбектин Atası Kuzayqul. Кудайкулова. Алимбектин 3 баласы болгон, Кочкор, Сапарбай, Саарыбай деп. Мына ошол Сапарбайдын небереси болуп калам. Кочкор деп чоң ата деп жүрчүмүн. Ал чоң атам дагы, Кочкор чоң атам дагы колумда бир эркелеп, мына ошо абамдын жанында тургандай болуп, жанында жүрүп, көп жүрүп калдык жаштык кезибизде. Сарыбай деген абабыз биз жаш кезибизде өтүп кетти. Ал абабыз ушул Ошто институтта мугалим болуп турган. Атамды ошол жерге алып барып, илим алдырып, сабак окуткан ошол абабыз болгон экен. Албетте ушул өтүп кеткен абаларыбыздын жаткан жери жайлуу болсун, бейиши нурдуу болсун иншалла. Айла жок, ошолордун жанында жүрүп, бир тарбиясын алып калсак өзгөчө болмок, бирок биз жаш бала экен элек. Бирок угуп алып сүйүнөбүз, ушундай инсандардын небереси Tilini экенбиз. alıp жақсы жүрген балдар өсіп атат. Атасының тілін албастан ішіп алып келдің деп жүргендерді көріп атасың ғой. Туура айтасыз. Эң туура, хак сөз. Кекілтекті тиіселе адам боласың. Туура айтасыз. Авукат табылады енескей. Мурунку кишилер өзгөчө да мына көрдүңүздөрбү? Жанагы Раджап чоң атабыз дагы өзгөчө сүйлөйт. Бул абабыз өзгөчө сүйлөйт. Бул абабыздын өзүнөн уруксат албай эле видео тартылып калды. Балким урушпайдыр, себеби жаштар көрүп үлгү алсын. Ушундай аксакалдардан, ушундай абалардан көп мурунку жашоону сурап билип, өзүбүзгө өрнөк алып калыш керек. Мен ойлойм, абам деле туура түшүнүп кабыл алат. Авам балдары, неберлер деле туура түшүнүп кабыл алат деп ойлойм. Эгерде мүмкүн уруксат беришсе, Кудай кааласа мен убактарымдын көпчүлүк бөлүгүн аракет кылып бөлүп, ушундай абалардан көп итерип алып, эл менен бир бөлүшүп, элге бир өрнөк тартуулаган аракет кылгым келет. Ошол күндөргө Кудай жеткирсин. Урматтуу мекендештер, анда менсе аманчылыктарда көрүшкөнчө, жумага убакытта жакындап атат. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Авамдын дубасын Алла таалам түздөн түз кабылган болсун. Жакшылыктарда көрүшкөнчө, аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Ава көп жашаңыз, оорубаңыз, Амин. Ömrüңөр uzun, tapkandasına bereket faiz versin. Рахмат чоң. Bunu kimge salıp atarsın? Бул жанагы Сыргабай экөөбүз жай чийип. Ооба, Сыргабай экөөбүздүн үйү жок жүрөт го көп жылдан бери. Канча жылдан бери үй жайы жок жүрөт. Ар кимдин бузулайын деген үйлөрүндө жүрөт. Мына ушул айылдын эли дагы колдоп, ушул жерди чечип беришип, ушинтип үй башталып кетти эле 3 ай мурда эле. Мунантип бүтүп калды. Кышка чейин бүтүрүп киргизип алайлы деген аракет азыр. Катуу аракет. Кудай кааласа бүтүрөбүз иншалла. Bunun bardığın sen kılıp atarsın da. Эми биз себепкер, жардам берген эл. Ооба, биз себепкербиз. Биз көпүрөбүз. Эми биздин деле үлүшүбүз бар арасында. Var da şuna, biz onu tap, işletip, tamdı salgan adam. Şimdi. Эми иншалла Кудайым ушундай себепкер кылды. Буйруду ооба. Kuday o şunun için beret. Allah beret. Туура айтасыз. Beret desel könderme saat vermeyin. Туура, эң туура айтасыз. Мына бергендиги ушул да бар. Мына аман эсен ушул жерге басып келип атам, көзүм көрүп атат, тамак ичип атам, басып атам, жеп атам. Негизи эле адамдарга аралашып атам, бергендиги сак саламат жүрөм, ден соолугум жакшы. Ушул Кудайдын бергендиги. Мен ушундай эле кабыл алам. Анан сиз айткандай, берет десе дүйнө менен берет, акча менен берет деп кабыл албайм. Ушул аман эсен, ден соолугум бүтүн жүргөн ушул бергени. Мына ушул Кудайдын бергендиги. Allah veret çıltığı menen, Туура айтасыз. pene menen. Эң туура айтасыз. Хак сөз. Allah gönlüne salgan eken bana tamdı salıp buna oğa
Giresimin onu ben Allah o şunun için sana kudan bereket değil, imanında selamet kılıp ömür veriyor. Rahmat, aytkanınız gelsin. Doğru söz aytdı. Bireğe aç versen aç verir. Taş versen taş verir. En doğru söz aytdınız. Bирок Kuda kalasa biz hareketteyiz. Şu taş bergenge dagı aş bergen hareketteyiz. Taş ırgıtkanga dagı aş ırgıtıp жүрөбүz inşallah. O şun taş ırgıtkanınga kaytıp kıda ver. Ооба, Al kete verir, kala verir. doğru aytasız. Ben verdim o de. Belgeni kötüne çıkıp gider. Rahmat aba, rahmat. Sonu mayak boldu, sonun monday mayak boldu. Albatta bul bana orusça ayтканда неожиданный маек болуп калды. Ушул нерсе тарыхта калат. Бул тартылып аткан видеолор YouTube'га жүктөлөт. Бардык небелериңиз көрөт эми, балдарыңыз көрөт. Жақсылық кыла ver. Rahmat. Sana dua şuncalık kılıp atasın, sana Allah Teala aşırıp veredi. Aytkanыңыз келсин. Aytkanыңыз Aşırıp келсин. veredi. Camandık kılganga hiç camandık, şu menine camandık kıldı, menem kılam deyip oylama. Kudağa saldım deyip koy. Kula Allah versi, tekin turulap koyar. Doğru aytasız. Beni düşünüp koydu, beni söküp koydu, menine müşahit kıldı deyip oylanmay. Kudağa saldım deyip koyup girever. Aytkanыңыз келсин. Rahmat. Söz, ушул сөздөрүңүздү мен нерме түйүп алдым Kuda kalasa. Hiç camandıkta oynuyor. Camandıkta жақсылық kılıp koyuver. Kudağa saldım deyip koy. Kudağa bir saldım. Kuda Allah özüyle seki. Onu da koy atayım. Doğru aytasız. Menden segenderliyem görüyoruz. Көптү көргөнсүз да, көптү билгенсиз. Көптөрдү көрдүңүz, ошон үчүн бул сөздү бекер айтпай атасыз. Kızılgıyam oyunca Dübay aksakallarda açkanın diyem. İyi bayağı kuşbak mı deydi. Gözümden tendüydü. Bariyle bariyle kaldı. Ümmet bariyle, Kasım bariyle, Toktosun bariyle. Toktosun oğulluğu öyle. Ana. Жаткан жери Kudağı жайлы. bir vata döndürdü. Allah şuncağa çıkarıp koydu. Көп жашаңыз дагы, 100дөн ашыңыз aba. Kazak duvana Saratan uğrunda gelip kaldı. Yani su dedi, su emez. Devenem atala uyup verdim bir kese. Ataların içi var, oh. Kursağıma doydu. Susağıma basıldı. Cüzge çık. Cüzge çıkıp bir patar etti. Maşallah. Ошол дуалар кабыл болсун. 100дөн ашыңыз. Ben 100дөн ашканда да ушинтип бизге дуа кылып туруңуз. Kızılkaya'dakilerin göğü aksakalları bari bilir. Bana görel bakan, bilel bakan, bana kuşbak kalbi değil. ne olasın artık? Өзүңүз айткандай Кудай көрүп турат. Allah gözü tüz olsun. Gözün gürever. Camada kısayım, carşılık kılıp koyuver. Carşılık gelip, camada ayağa varıp kalar. Рахмат аба, айтканыңыз келсин, келиңиз колуңузду бериңиz. Рахмат чоңа, тынч болуңуз, өмүрлүү болуңуз, көп жашаңыз. Hiç gönlün alı var. Ушул жерде ачылышта, сиз ушул жерде башкы коногубуз болуп, дуа берип, ушул жерде өзгөчө жаштарга өзгөчө дуа берип, Rahmat. акыл насаатыңызды айтып турасыз Кудай калса. Рахмат. Bir айдын ичинде аба. Oşan, carşılık kılıver. Рахмат чоң. Ayakta kuvvata veret, veret. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Сөздөрүңүздүн баардыгын сактап алдым Кудай калса жүрөгүм аба. Annen aldı sana vermez, Allah bilir. Al o şahidini kanat, bir bıyık, bir bıyık. Ne geç ondan beri Kızılkaya mı oyunca kuşbak. Jakşı camana çabar bangılsayım, kıykırıp duruşatırlar. Şu yeldin men esmenin, şunçalık yaşa gelip, Kudağa şükür. Daha dens olun sonun ken жакшы aba. Sonun.
Mına bizge akıl Jol nasatınız boldaki- verip duanızı verip otasınız. Jol boldaki İremel geçerdiler. Ve uşak öyle bere evi, bizge bermey. Dediler. Yaxşı laf bırakı zamanda kılma, yaxşı güle versen, sakayan beret. Bu kadar koyup, bizge kalmaya kalattı otasın bu. Allah'ın gengiri göbözü. Deşediler de. Bağrını cidet deseniz ha. Bunda yaxşılık zamandıkta. Kakas, mine kılganda, bir gel, bu gel bas. Dep turatelere çakırışıp, aksakallar. Dağa şükür. Bu yaş, beret, bu beret kuşbaka. Dese, Kuda kalasa. Cüzgö çığınız ava. Cüzden dağı ötünüz buyursa. Köp çaşağınız. Oğurvaңыз. Kuda Dağa kalasa. Cüzden aşınız. şunçalarına jalp eli yin jurtka. kanla şükür. Dua kılıp жүрүңүз inşallah. Bala çaka neberеңizге, мына ушул айылдагы тууган уруңузга, жалпы эли журтка дуаңызды берип турганды Кудайым насip etsin. Elin tınç, özün tınçsın. Туура, эң туура айттыңыз. El var mı? Elde var mı? Sende hem болады. Bayağı göğümlü caman içi tar, balayam yok. Bayağı ata kesmeli болады. Эң туура сөз айттыңыз. Туура, ушул сөзүңүздөн биз өрнөк алабыз, үлгү Allah- алабыз буюрса. Allah'tan kalmayı, sıranı dürever. Рахмат. Мына ол жерден бир эме алып коелучу. Фото алып койчу. Аба келбейсиң ол жерге. Бир эмеге алып койсун, сүрөткө алып койсун. Мынакты карап турабыз, сүрөткө алып койгон керек. Oh. Taramışı tırışıp al, tapan al. Taşağının bereket hayır versin, imanın selamat kılıp baldarın benim oyuna gülür Allah. Рахмат. Бейлиңиз аба, тынч болуңуз. Жакшы калыңыз, бар.